much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. We say about equipment upon a church for our quadrant award, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then location or Abeka Flipper Junction. Fanamba was here. No one can say, no more beyond that. I'm not moving as a frama. One can say. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Biani Bia, Biani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, my dear Bibi, and MBA. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Viral. I would order you are bringing it right there at your doorstep. And here, and a pay fee. Namobe Dani Pa. Na Hane Dani Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station. Akabasonko enkoma wa wo hweme sabreye e wo Too Much GHS so nyame ensha mo sedane da munya ebre agi edwa edite ensem ayede ebebeso mo na ebusuafo enenso so yasanso asinkonya na se de mu amunim no yenya sinkonya se edi na kire se ensem no de edi atrentwe ewo man mu de di se yeka ne epeni pomasi bre ne eno ena yede eba ebebeso mo ema ahwefo a wo hweme won susu a wuti mi no watimi ede wo futuo anasa wo contribution etimi ede ababesom ye ne nam so saye no na chese yetimi apensem ni nyina epomasi brefu a ede ama eye wo mo ente wo mo ho ase eni ebiemu nsusu no wo mo na chese wo madwen eye wo mo entanta e wo sa anuoma no ehum na ewusuafo ye bo ede ra ensem no emu ede na mo bekaya August Bosomenu emu and a proper human sexual right and Ghana family value bill. Penny for ye woman drink say one more at the bill be day baba beto abontin say the beya ye be criminalize LGBTQI mature manager say lesbianism, gayism, bisexual, transgender and one more keka was at the danida one de didn't be eba so so not just one more tunu any area one more the buy same. And who be answers say him say a man ya woman, a binum, a mabinum, my almost a woman, the woman of young ma and a better, and a man mabinum, so I won't quit your besia. I want that just why a bema and so bay and what to say a year or ba, said they be on any young bema, and I bet me aqua a year and pemo outright and him says I give way a year chew idea a book of mine, a be a call so our Bible woman, and I'm so much as a no be brainum, and I a year day a CC ye. Now so or may emuno, I come here quite say, all those say binum. You know, almost say I'm would also no. One more Jidia Tumuni, and the affair one more Benya who can answer ratio money said. One more submit me, I am an I ye, a Brian to me and Chawamason. None and penny for Etna no moon is a woman to me just a ye way to one. And ye na a beckon at the etia a year or may no ever quite be brave as so. Wobeka I have a par lawyer for I'm winning crumple Becassa at the farm, a brow one more have a one more meeting. Emma, yes, that they be nearby my Coco Gracie, the period, and a beer suno, Australians, so penny for be a buy yet. Say, I remember yen some moon, I may Wobeka and penny for crumple more, I am a shibby a few crano. It will maybe say or more organize, prayer, you my said the bank. You bet me I de etu sadia no asena so ni nyina mu no na wo mo hwa enko enkonkosi agente no na ma wo mo yo madwen se wo mo de bill we eba
Say the be on betimi atu eye ase anaze wa wo ye be chill no ene na at least ya ma okra from 5 years to 10 years die onkonko serve ewo eye eho no wa wo be ye advocate krampo dia ma eye LGBTQI no na je say won susu no won fa eye wo hototoroto esam na ebusuafo wo mutu eye sa anamon we yo mo ye o madwen say wo mo draft bill na wo mo ko asem wo mo ede ekwa kopie mo ewo mahyebeja fie no akwa kopie mo ewo ho no nenso enem me ne wo ekasa idem enim de fo bi abo eye sa bill na ato ede egu a wo mo susu ewo mahyebeja fie mo ho no mo ebi aye papa eye akoto ampaw eka ho bi eye papa atuguba ene wo mo keka ho ne sem eye anti gay bill no wo mo entrash no eni kwan so wo mo makwan ema ye denti na wo mo kasa ensem we ya na abusuafo wo mo so wo mo nyina so se de we ye afofo no wo mo nyina so se M1 wo mo so wo mo nyina so se ye kan krofo bi no ma che and you violating in human rights and that's what freedom. It's not saying you say or men you emuno. Yeah, you see a freedom and justice say your coat of arm. Aye, it's identity na freedom now will be a freedom of movement, freedom of speech, freedom of the keka nyina na association here you identity na nyina yetimi ye obi pa okọ presby obi pa okọ methodist obi pa okọ anglican eno de ayama kwan se enye den enko eye eso obi pa ensem bi wo ho no a otimi eye den ekam enti identity na obi nso akono ne se wone ne yonko bema ebetena anaso obi nso so akono de ne se wone ne yonko ba ebetena eno de mo pese mo beje ede aye den atum nti eno ena ye papa atuguba ene wo mo ka hu no hu ne se ye agent say ye criminalize LGBT pandia na chese ye bu eye encrophobia na say ye ka wo ma hye ye mpese ye be ye den ye be ma wo mo akoso ye tietia wo mo fa ahodie so e wo mayi emu na ebusuafo ene wo mo abrobro eye ensem eso pa bebre yie na wo mo echemo say the bill violates the right to inviolability of the person. It violates virtually all the key fundamental freedom guaranteed under the Constitution, namely the right to freedom of speech and expression, the right to freedom of thought, conscience and belief, the freedom of practice any religion and to manifest such in practice, which includes the freedom not to practice any religion, the right to assemble, including the freedom to take part in process and demonstration, the freedom of association, and the right to organize, in essence, the fundamental human rights guaranteed under Article 2.1 of the Constitution. Now, the provision of the bill violates the dignity and inviolability of every person guaranteed under Article 1.5. It violates the principle of equality before the law and the right of freedom from discrimination on grounds of gender, race, color, ethics, origin, region, creed, and socio-economic status guaranteed under Article 1.1, as well as the right to privacy guaranteed under Article 1.8 of the Constitution. In short, the provision of the bill are so egregious in violation of the fundamental human rights and freedom guaranteed under the Constitution that is bigger believe that it could be introduced as bill in the House of Parliament. Na ebusuafo eye papa eye akoto ampaw eye Professor Emeritus Techiwa Menu, Professor Kwame Kakari, Professor Kofi Jima Bwedu, Professor Audrey eye Gadipo and Dr. Yawo Graham, Professor Akuni Daki Tete Omiku Ejay, Professor Raymond Atuguba and Ebiamusu Kofi Ofei and Cancer. One more and this a year bill ye aban as a woman echriman. One more empesa ye bear ye bear criminalize a who a dear as so. Now I was young for and same way and
da womo edi achomo prakope na chese ye de eye yenkomodidie no ahyehye eye esom ye papa prophet sellers na ebiem so reverend Nana Akwasi bedi akon ene dey me ne womo ebetwetwen eye enkomo abeya fo mo makwaba Ma me ya Johnson. bibia boko But so odin me bone kama de yo we dey ensemam aba beto eye yapono esu edni achese ye lesbianism, gayism, bisexual, transgender, any de keka ho achese ye hu ne se etia ya mamre etia ye culture ye nneoma bi as ye Ghana ye bibi memo nneoma bi wo ha ye ngi emfa enyeden entu ana se ehu ehiam na enu nti no ye ningo pram MP Samuel na the George ene na pamfo ye o madwen se ene ye sadia omo draft bill e de aba say ye criminalize sankrofo no to the extent of say ye choose so we gay we lesbian who advocate for a LGBT crampona at least crampona ya ma wan kwan kodemam na nya with 10 years for 15 years or 5 years na eno na chese nkrofo hu se mebobo wo mu di utimu se nim di for pa doctor for a lawyer for ene de keka hu wo mu chirema da bi sa bo no wo mu dituma enyeye esanse etia nkrofo fa hu edie eso Robert Mami. En sama about up no so yi se na hu no esi efa Mami metia ho ene so ho ye fe. Yankopon se onipa bi ode ne kasa fo ni na to a. No mi adom promo onipa bia. Okay. Ene e juada. That is a juada kokko nti na me kokko atu. Me amitimi hu. Se na de what I say? Kuro bi di kamba asase so na ye kuro ye di kamba. Na sa kuro no na achiwade e bo man ye sa de na ye lesbianism ni gay na bo man. Okay. What I say? Ye frɛ kuro no Sodom and then Mo ya mention kuro na di kamba asase so na kuro ni ba asase so no. Omu nkrofo na wo kuro mpanyimfo including mmabawa mmrantie mu kuro no nyina de sa lesbianism ni gay si omani so. Okay. Ma me hwese twede abonankopon basaye adom Genesis chapter 2 obo mmode kreti nipa adi nipa ba asase so mo wona mo hya asase so ma iti twede abonankopon basaye adom no hunu se asase na ote so no eye se de be o ma asase no ni mbegu ase nti obebo nkrofo ma nkrofo ba hwa asase so what I said ara nyankopon bo mema obo ma na nyankopon nim kwa mebre so ofa de nti obo oba ma be ma because asase no nyankopon bo abode nyina tutu obo bibia I'm not sure who said there be Adam and the Kwan and Nam. There be Adam ne Adanko. Adam ne Wawa or ne Urama Bodman Eddie, a diabo. I'm not telling you who said there be a good year. Adam quite me nante. Because, mammy, a maha didn't be. What I said? A maha didn't. It's in Yakuba who said there be me, my Adam quite there and auntie. I'm not telling you upon Yakuba more dear ma Adam done a hole. I know you name fame party at the boba. What I said. You told the boba, you know, said that baby, I do there, and mamma walk, Namon Sas as you ma. It's Adam and Eve, won't corrupt you, number who can and ever. What I said. I know my sassy so yeah, I am. Now you go pop Bobema, Waboba. When you get your boba, or you get your Bobema. One more Bema cardam because of himself, Bema, the bed and Uncle Bema. Or Baba than your bar there, Akoda. But Ghana, you're too weak to the stand, sir, and I Ghana, Guamavia. You're too weak to the stand, sir. No matter the no matter be a who be near the chile. What I say, you know who be near the chile, sir. Be I am manifest. Be a dear effect. Bibi news are a young Bronia, Vivia, or no super so for Swayabi. Busa Bronu, Quamman of Faso, and Quamman will be super fast. Okay. What I said, a boy man must have lesbians in the game, and those who got on my gun and also pa. I will follow Quamudio status, I am a locomotive so. But man Ghana, what come I will say more you caught to send me the mean car, probably not new quants are coming modi, new wife, and tell me new work when I'm kind. Okay. Who could do a lot of woundophobia? We have to me so. Bama power dressed to so bad. Send me and say yet you do of the other city. What has Bama power what dressed to so bad? Say I'm a foul to Sabi. Never found to or took one at the same. What a 7 crowd quite Janabia. Not so could Janabia so as we young waiting, we ever to us or Sabu, oh, down Naya. Not intimate Macra, nay, Yakra, fire. Okay. Now, Bama, there's no better walking through Musa Bama, Yoku Bama, Falto. Sabuni Yasana.
nyankopɔn bɔ ɔba kama ma ɔba shape to the extent so ɔba bia no matter so ɔba ne yɛbɔdam fo kɔna so ɛbɛn ma ɔne bɔ nso ɔwɔ attracte no because nyankopɔn is the magnet bi awura yɛ mu what I say intima no bɔ ɔba bia bɔdam kura na obi kura timi kɔfɔ ɔba ne lewo ya what na wo bɛn ma wa bɔ da wo so bi bɛ fa dabi o ma fa di nyankopɔn bɔ ade to the extent so ɔne bɔ ɔba so kura attracte ma ɔba no kura no wonya kɔnɔ na nya feelings ma ɔba no what I say it had say nyankopɔn amomɔde anyi mfe padera fa mo bɛn ma nka adam wanka nka adam sadam ma bɔ mmɛma mi nti mo ntena na mo wɔ asase so enye na chese metewase ya ye bill na wo mo pass ye no senke ye criminalize no ka wo dia wo support me support what I say okay me support pa me kra nke ko bi ege wo man mu e che no kra me fa ne nkokote enku ne esi na bo straight yo odi for ye besan aba eya wo reverend de aba beto eya abontin wo for so say ye criminalize ana say wo ne wo mo a enu di for mo de aba say ye trash bill no e fa to baby no wo gina eya afaben oh ndi kanchia atiefo ne oma ho hwe dwumadi omo tie nyansa ya no pe okay ede awurade ase ma me ade a ekoso no wo ma me nka bibi enkyere wo ewi ase se wo pese wo ma wo boni anase wo ma nyankopon hu se wo kwase obedi ka mo so wo ye kwase ya first sebe okay tafracha wate de me kana se nyankopon wo na body mu no oba aboa mienu ye me ka wate ase ebi ni enua kura nim di form ye hu se enua kura no ye boni mienu dia me ka wate ase enti no say emwa sebe emwa awurade nyankopon kura aba ma o ka se yenye nipa medi o so no wo mun sebe tafrache wo mun enjimi to that extent me ka sebe awo kramai krampo no ba eye ne yonko ba wo dia me ka wate ase saboa kramai eba so oba be fa wa se be bia oba an asoduru bia emfa won se ningo prampram oba free hase ya den akoye oba dia me ka wate ase na se nipa etimi eba this low to the extent say ye betimi ene ye nyonko like the same sex be mani oba be mani be ma oba ni oba e kwa koda eye sebe ye kwase asem o ma wo bo ni ehu so wonim nyansa ade a na ye awurade achiwade akese pa wodi kankan bible mu first dia me ka wate ase ade a na achiwade akese pa no because oba ade nyina wo bo ni mienu enti ase nipa wo dade ho se ewi ase ne ye wo no eye se udi ubo ni achi wate ase de open ese wo ye awurade nyankopon bo wi ase no ma me nka se mi nchiro obo wi ase no odi kan trans hu se no ewi ase ate se obo adam ni if the enti america sa ne temi ye pa the enti I say obo adam ni if ni because one time me bo ni pa me nu pa me trans ase su me di wadua ni nyina ate se obo adam if no mutime wo na ewi ase onu atrans hu se ma bo ni pa se me se so na ni pa ye den anyi adore awo enti se obeka kire me se wo wa trans ya dwen hu se broni first thing Ghana I said dey hu say ye Christian country and say kamra kura ba o mai mu a abra ye ntu free bible and this all be catch them say wo wetin ya trans ye hu say bible asem no ka na ye kwase asem dia na say wo di kan wo ye sebita frache unim nyansa ti bonkoso dia make an what ase munim nyansa because nyame na ono born untimi trans kan trem say nyame na born ana untimi nsu ndi bieti wo law aya dia ma wa asasi so what I say because nyame na kasa no tenase ana onwe na ade ana se ade amaye me ye ni 7 days me hu mfum so bia den e wo ho de me what I say enti so wutimi tenase kasa me se sa nyame mra wa hihya na je se won kasa na otu ase no wonim de oye wonim de okrapa wudi bi eti afri nyame ho na ba san so a wa yira physical wa yira spiritual yo odi for ya besan aba also perfect said ya mo ka mo gina se enye ene mom plan na say ye gay lesbian ye nyame achiwade because mu gina mo bible a musua no eso na so ye hwe ye nuanu ma na say ye papa no manim difo ye nsem o mu de bebetu edwanu efo baabi no nso so no kame akwakoye say wo mo wo say wo ho no because one mama hunu say ade we ye media metimi de aye de mepe bia na afa me be fa de aye de mepe na ba be ka che me say minim na me fa de ye de mepe bia mu a ana say de me amehwe say ebeboa me fa de ye de a ene abetwuma so wo ho a na ne ase wo kame ahye wo tietia me fa ho de so mame ameka ase me nchiro ye wa hintasam ana ye osumasem me kira wade se aduane kura siwo ebo siwo na so mame na ye siwo na so wo fa na o musa mame permission o ko timi tian because e bi aduane na ko fa na bo bi na no ya de atum to ma wo medi what I say mama oti wo o ho kama ho ofe
o ma me bo modern na so o ma me adwene se me ba otu we obepe be ma papa bi a be ma no at the end of the day be ma ne be nam no so ma me ba na pega okay o ma me expectation oba ne ba be fa be wale o what I say it is o ko situation bi mu na sa de ye wo dia se unim se ye wo dia nti no wa fa ne personal ma me anya personal because I would the but only would the other to me. Okay. What I say, Mammy, a tea, I did so for bar, a better or two. Me and I made your banner, my water, banner, banning them, and one year, my idea, mammy, on your idea, my co about Tommy, and so about me, bona, never me, bona, I think, but two more banner, better or two. Okay. I don't tell, why are you a band, your banner to me? Okay. We need to be any kita, but need to be another kita to me. Okay. Bibi two are busa by your busa bush for. Okay. O kono ko accident si accident e onya accident a ye ko fra busu we ka fra aban aban na anya kwani ye ke nkata so de ka na utika lipa na otwika na de wanya botira twika okay what I say inji ni padua na kita ono aya wan ka so ni padua ntu fo ni padua na nya ade wo so wo ni padua na ye okay aya kronkron nti o man Ghana no eye asundue manya o mamu wo mani nya expect say da bi man kwame le be for so be bunu ye watiwade ai bo man ti no di for da le cancer tiwade obo man ejina kronkron bia okay what I say unti ade bia nyankopon ye no nyankopon increase me ye ade le keke o wonim die te o ye nti udi body be ka so be mo be fa to sabo to kwante na to kwanti na be ma katati okoto na se ye fa to a wanka sa feelings be na woman wote na wanka so oba wo yonko ni yonko oba wo no yonko oba have say feeling be na wote at the end of the day na utribu aba de ebebu what I say o man Ghana ni na pelo kure what bibia ni so bibia ni so me ye lesbian na so ye gay na so me so ye gay o kasa hasa reverend yenhwe eya adio ebra covid ba ya ka say asofo munye eya asori 2 hours na ebinumo kasa na ye asori na say na covid bia ni won na say enti adenti na eba no musomo dia mutimi ejina kasa ade we de chinchina aban no ye krampo na ye nte eya o mase ba wo bi nsusu ne yi ne right say otimi eye bibia wo pe o woni freedom of eye movement o woni freedom of worship o woni freedom of expression na no de opese wunti tia ne fa hodie so no abra constitution ne so e kire say nipa no o woni freedom enti so mo so gina constitution ne so e ka say ye mpene ye ntrash na unu say wo mo ye right mama na was ne tie ne say unu say ye wo pani a ye de ne bu man okay na ade aga na ye mistake wo ho first ne say ye disikechi ye mfanya nsa ni bu man okay ye make what I say because nipa no atifie na okasa na menya chiro so de bread to ho na ne bucket to e bread no ho obekasa akra ne famfini agro say ye den ebi timi ma ne ma emfa ne nsanka bibi na enhye no say de be ya next time wo ko ho otia na wo bejai nti ebi wo ho ma awofo bitimi ja wo mama mo ekọ eye true situation be just for them to have a knowledge of it say betafra chese wo ye wufo na wo ye panin na wo sabio unim nyansa nim dia untimi ma oba emfa dia ye hu ni agro because one obetimi ya wutu okoba na ye ka wasan ne bafie okay dia make what I say entino ade na mpanifo ne to na omoma ye mabunu omomo person ye sa de no aye no one thing is edenom ye kase pa na bebre Ghana why because un say Ghana one thing is ye wo code ma me den Ghana ye ni ye wo koko ede ne ye ni pa coffee ade amande enso ye bibia du o man enso one thing is prosperity pa say prosperity Ghana ye lacking no ma bebre say bas ye rank nim the same any development e won man mu dia to aman from one am say ye bebre to okay all because of say ya bring am and you may go on your pa, ye. What did you pa channel? I did go on ma, we are penny, what is so just almost a dear with me a penny that met my so dear me ya, or mine bet me abo. Okay. A dear, I might be a boy, and I miss me a dear, may and there's some who come, what to me for dear, and show mansem. Okay. What I say, that is the same way I want to me so enter a mine or mine. Enye ade a ebe ha o man because ade a o ye na the curse na every generation me nchawa no say eba no constitution a yenim say mo fa bible eye o mo de bible no na toto eye ho ede hye eye emra no wo mo menya sure onya sure o mo timi the bible kura ranke yanka he o mo nkotana se kura mbu onya sure anka ye sorry eye president ina anko kura bible I don't ye bibi keke ye bibi keke ye sana me hu no Meme de mo no se ye de ye bibi ye de gina ho because of say ayade aya chiro say ye de bibi sue na ade nim ye hu keke because senka omutimi de sue na omudi sue anka nyoma bebre ho anka Ghana ya nya anka ba anka ma kan anka ma ye ba ra ma kan mo nya ye because bible no mukura no mo nsuro
snap no mkura no munsuro so mo kokofa de ade biara mo mkura bi mo munsuro nti na ya de mo ka no mo nye because the enkrofo ka na nko mo yanka Ghana nka ba na ye develop kura ko sei okay ba me nkyere wade Bible no obi kita Bible oso wo twa ntro yes impayfo na kasa nko mo ko hwe ina ye fa Bible nto nchen se ma mo ko hwe ina ye fa Bible nto nchen yes ye fa snap ye fa kosua ye fa shedi pa kro nsam eh odifo una aka say ma me ka se ma kyerɛ okay obi kita Bible court o twa ntro okay ami agi tum se nipa no wodi bi nso ntro no atwa it is obi besua in o man Ghana mu ni e be di pa no tum se suma se be di na tum no kwalim se ne nipa so betima ya adwuma na dia ya fa snap ya fa kosua se ne nsam ya fa ni fa ka efri ya ya ntra adwo so ya ntra sa ankosi kumase ni fa kenya se kwan so ni ntra ni nkodu fene sa antoa ya nkosi antoa o se tim ni fa snap nse ne nsam ya fa kosua se nsam maswa ni na na yenko no wo pomu mo okra de ehu da sa ha de ye ko ye de mu wata ye ko akofo ado tie ya nya ko so in nya kire ho na nipa ye betima se da bi ade mi bobo de on de oji me ye list mistake obekume okay ba ma me Bible kitawo betima twa ntro so na Bible kitawo okay impayfo ni depend on Bible le kitawo o mo depend on nimdie ni nyansa kitawo okay what I say Bible betima kitawo ya so for problem preach o kita Bible mo ko ji ndro di aduma de ta Bible no instruct o mo okay Bible say sandi ba ko betima ko ji aduro be di nkwasa sema na okay this is the time of money mu painful bi won mo nyansa edadi o mani kire say jinia na do so o man Ghana mu bibia ne asoso bibia ne agitum ya o level bi wa brabo mama me se wo di bibia tum wo bebra sa ne be da ne nkwasa sema what I say I gay lesbian na ya dia tum eso anya e culture what I say wa ku kuska so ko si national cathedral what I say we do ko nka gay for na ko trama na eno de ene du hono my Christopher na beko it is that time I was say ya say gay for na person ya tro mo ba nya me so beti Christo ase a this that time I was say so me si national cathedral ni adwuma ko gum yes so nka say yetra parliament ti yes so odi for me ntwa no yete o me mo sorry am say and the system is not working twini Jonas say sorry no kasa wo hono mo fo an so an and the system is working there Ghana her system is not working afi wo ma yo ma den so wo mo de mra so ye adwuma so am say an mra no mo nti ase Ghana ye isu mra bia keke because say mra ya mo say am fa mra ya ma mra no so no watch say wo ka che lesbian ni si ane wo ontimi ene ne yonko wo ka che oba so ontimi ne yonko ba enye den and ka che be ma so ontimi ne yonko be ma enna dia then ye wo no ye den wo tietia ne fa hodi eso mama me kire wade enti na say ye ya de say be say di mra no so bi mama me kire wade wo ko broni krom na ye bibini a wontimi kwa di opa bia broni krom ye be boy den aba eye mra da ho okay ya so mra da say sa lesbian ni gay ni enti ase monti ase ba ya wo mra so wa hanu so obi a woni freedom mama freedom na o kan ye freedom bi e wo ye ti kasa fidie so ye kasa ni kasa ya ebe wodi ye responsible sure what I say it obi a woni freedom yo baby ye do freedom ni e de ekoduru and baby ye wonu koduru freedom na wo kasa wo mu bi okay because freedom they want you to say o kasa bi ene ka your freedom and justice freedom and then you be can freedom fighters you ni na ba unu say freedom fighter fata na also ya fata na also kontokwa no ubetima kasem bia de ubeko problem okay what I say it oti akonya so men fa akonya ni sisa akonya na botisu nto man Ghana ne shawo sa debi o man Ghana ni yakopa ba e ka na etim nipa ya drawa yakofo ado ono tika nu ntika no twika no so divert na e say divert no oda na e chance masa wo da twika ni sei okay nto obi tika na se nipa no tika obama ka na kwhwe fom asa nipa kwase e mani si fom odi for reverend the prophet Ekinyi na say mo pa che say eni kwan say ye di emra constitution no eni kwan say ye di so wo man mu ana mami ka because mo preach am mo pese eye nkrofo entie mo omo fa mo asem nya adwuma because eye twere konkron na mo use mo ya mo si nyame asem Ghana nso so ye nim se oman ye ana se woman ye wo mu ye ebu aye the constitution no na eye de ebu enti say mo ka se obinum gina constitution so e ka se bill ne eba ebetietie nkofo fa ho de so na mo ka se and still yen ma kwan ma bill ne enya adwuma na se mo pa che se ni kwan se ye tie ye the constitution ne e ka bi ma na da bi o mami asem e wo ho ne se and say ye tie kura because one say uko hu kronfo abontin na say kronfo na baby yawa
want me nkasa krofo na ba wi a want no so kuno ana wo boni to akunu abonte ho emra ba be so mu do aye den e de wako enti ese ade ese ye hu o man mu ni se sa ade a e fa ni gay ni lesbian mfiti ase yan fa tete o man okay dia me ka wati ase se wo ka se wo di akwasi bro ni achi ade e ga na me ho e ho ni se ade e fa ni sunyatra sunyatra wo man mu papa ene na di enya si e be sunyatra o man mu ade a mo ni se this time kra no about the stand say time they say me te kra say se so mo ba be ye meeting wo se den kra o man mu o meeting do ma ye bia kwa pa twem wati ase ade na mo ma sa ade we ekoso wo man okay asempanifu a ye let mo se mo ni yanim eno ana me papa ni me ni adi fo kan okay mo na mo ye empanifu na ya se eye car ni ye twi mo na adi mo si wani mo se mo nya de mo twi na mo fa yanko nti se mo de ye ko na se ye so ye se etwi na mo twi ye no ebi kura na mo nda yo no ma shada na mo twi ye akwa mre ma ye ntimi ka se ye tran kan ni mu nyina wu okay wati ade na se ye kasam masa se wonim ka ni twi aso le free woni mu ho na obi nya wonim twi ye emetra ni mu mama se de me ka wati ase mi nyaba because ade na omo ye no akwa ti say ase omaji I don't know how to say it because mo me kan twi ade kan brofo ni nyina say ya gbekura mpa kan ya hwefo no mbeti ade na omo ye no ho ama me hu ase me kasa nyina ba ye kasatra okay because ade na ayaya what I say because we ti me metra mu na ade a onim se be say man ye be bom man ade a ebom man ade a me yakura ne so mo kasa san so kra ye Christopher enti we no mo kwa sori ade mpa na mo kotie wo okay dia me ka ta say because so so kwa sori wo ye Christoni na so okotena na kasa ye ni sa ade we ntumu a e say Reverend ye besan aba eye wusu ebim na ebusuafo se de enkomo no ekono na wo mo eto wo mo ensem no so ana se wo mo kwampo side wo hye ana se wo mo de wo mo ensem bi so eka wo se we the Parliamentary Select Committee on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs to heed these present and liberating words of Amua Seche JSC from the past in order not to create a society where the state through legislation impose one view of proper human sexual rights as the only acceptable one in our free republic, and where dissenting views and expression are criminalized and suppressed. What the bill is very opposite of the word freedom and justice that emblazon our coat of arms. The bill ought to respect the firmly rejected by the Parliamentary Section Committee on the Constitution, Legal and Parliamentary Affairs and by the Parliament as a whole. And not any woman some of the etu jo mo echima na chese eba ne sa krampo na chese ye freedom and justice no ye krampo on mine na ye timu ye mbu eye eso na enu nti prophet me ba eye wo so me pese me hu nsem na se ye wo enkofo mo wa mahye be fia ebinom ehun ne se lesbian yenji intum ebinom so hu ne se eni kwan se ye gi adi etu na se oman ye pese ye hu ne se ye mpenifo no ye mfunso bi ne ye yi wo mo ana se ye yi wo mo so wo mo meye MPs ewo ye nso ana so wo mo memedi ye so ne ye mfunso se ye chusu wo mo ana ma me yankopon shira freedom asama ye kan ye papa e fa ne se Kwame Nkrumah dey ti oji freedom di mo man no man won kwasum wanji because of gay ntia okay no man won kwasum ti oji freedom ye dey esi wo se no man ye benya fa hodie obi ametete ye obi amedi ade ye dey empire se se wo so obi ametete nti se wo ma obi wo hye obi se ane wo ma ne enye de wo pen na je se wo tete nipa no mame yan tete o ye kira ade ye wo se wo ye okay what I say ye wa tete ane ye wo ade atenetene okay what I say you do be fire mu e kira se wo tete nipa ba nipa no tene no what I say it ma Kwame Nkrumah freedom and justice be si wo say team sada na omanga na nya fa wudi and they say exam say ya ji o nti kro na ya ji freedom masi wo no nkira say ye kro na ya ji si wo no ye ba wo be ya de o kro ni ma ensa fata okay ma me aduma wo mu se bi utimi me ye aduma no wo mu daga ba utimi me ye ade a boss ne mpo be ka to say da bia ba tena aduma mdabi because mra o aduma no e wo so wudi mu sure mra ba bia wo so wudi nti so wo man na so man no mra wo man se wo so wudi so ayetimi me so say tenchire to wo nipa ba akopɛ be kire be ma dabi enka tie ba akopɛ be frank tie be be ma ni nyina sai what I say to so ye gia e bia wo fie de mu ye gia o
okwa no da fi oni obi akoye gie na nipa ko so akoye ne de no bi fofra na etene ko na be se ni nyina nti wo sa nipa ko se ache waso ko so man me freedom and the home and no man so man nya ti wade man na nkopɔ ni wo man no na nkopɔ bo ade no wo se da bi ade na mebɔ na because Kenya ko for the permanent what me ma ko be ma mo akwa na betrem obese ma so take dominion e wasase so nipa take dominion wasase to be ebegu so into your man say nipa ma ko pe ka tie say yanji lesbian yanji gay yanji sawe ni tuma wo sa nipa ko no wa ka say wa de anya aduma kire say wo wa wo to no do to kwa ko so bi no emeda me fa wo to no be oba so oba ni oba meda wa ka say wo ne obunye ko be da how do you feel it wo je ne say feel it be na bam. What I say? What I say about you could buy no that now I take up in the womb. What I call trading upon the couple Basaya, you must see a dear fefe. Oh, corner background and more crown out to say there be a summer seed, year me taste seed, there be penny beer. What I say? The couple says, I come at the year pa, come at the trench and couple trading upon that be a dear, but the asset of in Abyssum. Okay, yeah, that. 20 a day when oh mammy, me can't I didn't I did that so they're not there. No panabo, or who more born a couple of years in a year, but you are dear born across the channel who you bet my bear talent. What I say? Then your couple of years, I dare come or see Bema. Fat did your pet. Okay. Send the progress kind or see a cordial crying, I say, a sound quiet hand, Bema crying here. Mo eh yeah you fine when you say down the way Bible quotations back what they did your baby are not banned the free no me sasa so man nyankopon hu se da bia dia me boy no menye bibie free okay what as it nyanko ba me da de na benya free mo benya free benya den tie ni kwanse ye jitu enye kwanse ye jitu o man Ghana ye to yansem no eso e dia na che se bra ye mpanifo ye animdifo ye lawyerfo ye ba ye o hu ni se bill no wo mo entraction no ye papa Sam George ono ene enkofa na che se wo mo advocate na se wo mo drafted sa bill no e de e ba ye se ye criminalize se de be ye betwe wo mo asum enti o tin se ne nkrofo 15 woman no woman wa ye mashebeje fi ono emu makomaku 15 asori de tia woman 22 woman bill a woman e de e buy no take it to the Facebook page and what dey ensem bi etu edwana abusiafom menkenkan eno na yenko eye Reverend Bediakon e wonom was saying those with us and for us far outnumber the few whose consideration is material. We have a superior argument. The fact support our position. We shall prevail. The will of the majority of Ghanaians shall prevail against them machinations and schemes. Do not be dismayed with titles or self-proclaimed accolades. They would count for nothing during the debate on the floor of Parliament. That is where the business is. We are on course. Victory beacons no nene so much as what they akokoto eye ni Facebook post na me gina enosom aba eye Reverend esom wo hwe say ye nyina ye say ye mu nka mu yenu mo ya asofo yi say motiwe we ejina say an ye njintu na wo susu gina say ni kwanse ye jituma wo hwa okun mienu ya wo mo mrahye beje fi wo mo ekun ye nipa 22 ye say an ye njintum ebinom so say ye nji emfa entum wo hwa okun we beko akwa kosisen na ye na wie ye no wo hwa oman no sen na oman no begina then ethical decision on this. Oh, ma'am, I'm sure. Some will be some the pa. Near Tiana said, Sir, I'm Ramodi Bassam, Yanjin Tumuna, yes, again, lesbianism. I don't think Sandy Pabe 100 club to me for okay. Edio Mechi say yes, I deal with that. Okay. And then I dear Yasso, so I saw say, Sandy Pado, the idea, Chiras, I didn't know that. And you couldn't be. The American said, and the only idea, America's almost trained to every hookah. Almost person with general position here, a mutric, and what happened on the yes, I did almost person with Yanona, I don't know, a hundred more every American Parliament, why a dynasty be beside any giant. I don't think I did a bit to come far. I'm from Mundru baby. Obey surprise, self, a book of Becca Sani, Adiatum. Oh, Minyasha a bill. May a big surprise, Mamma. Okay. Because Minyasha society will bet me take it down long, Sakra. And ya and Chakra system, I didn't to me finger. And yet to my brother. Now, a man friend, and so I didn't stone for 4 years lesbian and go 4 years gay. And I never made them rabbit to say, wow, Bayano, Send the Pado.
mra betu mo se wa be ye no ame e besi wa buaku ane e beku ane e bechi watu asa o kasa de mra emra na ben emra na ye free constitution wo mo so mo fight san ye ntrashe bi so fa mra na free constitution ti na say emra ben na ye gina eye so because we be ka say me so me wa right say you use constitution until I say you be two constitutional ejeje mu na ye de ye nim dia na bible na abusa eye amra na se ye de nipa do di akire ye me ka ase na se ebasa ade ye se ya ne se sa hye mra foforo se ene ye se ni ye pese san ye ye san ye okay ye me ka ase until sa mra na ye hye to kwa ye san be de ye beto mo so se ene ye free na ku ye hu lesbian na ye hu ki ase nye de ene because esa se ya hye mra foforo betimi kura de confusion ya abo mani ye me ka ase until mra yo reverend ye beda ye wa say prophet na say de enyoma ekoyi ye mampanyi ye nti na no ne kasa ye odo say embre di kan wo bebe kasa ye say ane ono de na mamuomu enya je so obeje eye lesbian gay eye den e de atum na so say wo ma wa pa wo mo asa na so wo mo no wo mu di djuma na say wo mo e pre hu yi e na ye njintu we so ma ye njintu we si ye njintu we si ma ye njintu wo sha Mami mampanyi wa fomu na say wo anya ne nyoma ye wo kwan bi so mami chara de wo mampanyi no fon ye okay ba san krofo na mo be no ka je mo ka tro mampanyi se so mampanyi jigi na lesbian tuma enam be bia krofo na fa ananam do ma tito mo be so mami betima ba so mo ji atum de ajibi bi ka se afri ba bi okay what I say e betima ba so mo jigi na tum no mo jigi no tuma wo mo de ba jisika afri ba bi se no mo de covid-19 jisika afri ba bi ba o man odi for our fact o mami check receipt e kire say ye kwaji baby bibi free baby ewen mami me say nipa di wie ba yen kasa nya de yen kasa wie okay ye di wie ba yen kasa wie okay what I say na wo a Pedebu amampeni kronte ye. Okay. This is social media ba. We are sure say mampanyi nte. Mama, ye won say yanka ye papa mpadu yanka obeka bibi fa. Mama, ye papa mpadu ye no ye papa mpadu no ona tete mremu. Okay. O tete mremu betuma ka say papa mpadu ona akofo adu kura ko school. Because omo dem tete mremu omo dem ye tete grammar ntin dia omo dem tete sam no. Okay. What I say na mpadu ye pani. Ba ya ka omo mo so sisi ai. What I say? Baby as busy na na do anyira du no. Papa nema bebre won mo timi fa sene trimo. Ntiri wo ya bedwafo a mo be no. Ti nema bi won mo bedwafo na wo se mo di wura ni tete na na. Baby esi amamo na du no. Opponent wa chiro mo pe bibi agina so dia wi ni next lesson be den ye beto. Itu omo yo opponent omo wa che no. Omo ba ya ade against ma wo na na do be gi abetum. Unya jutum se kim. Amo ba lesson mo be ka se won se ka so ba be gi atum. Wajatum. Okay. What I say? I go for you pataku on my friend. Omo frɛ for John man. You dey sound go betima ba say omo MPP man so omo baby omo shakra no. Omo ye against papa na dey form. Okay. You to be ya dey ntokwa gitumo. Papa no so taking decision and tenase. Anje bra so nhwehwe asem na ko kasa bi. Me hwehwe asem na siase. Nti at the end of the day me hwehwe asem si me take decision. What I said? Metwasi ye betimi abasen this for no crampo na pataku ma frem. Okay. Omo be frem to mo kan sam that to jitum I tell my nyina o parliament. Na nipa ba ko pe na asore gina say da bi mu jige ntum. Okay. Nipa do o parliament we nipa gu over be almost there ho. But nipa say na jitu nipa mu bia mbaje to ko mu nu bia be 3-4 kra. Nipa 15 na so mo bo ma no say an yenye. Ja nipa 15 adwembonu wo mutiri o so e pam obi afi. Mama, me na masam ye straight. Adwembonu o so e pam adwembonu wo mutiri. De ki adwembonu wo mutiri so mo pesa akofo do to fam. Okay.
omo pese NDC MPP party ne besa ba power biem because omo pese MPP power ne ba biem dia wo se ka sa gay ni lesbian mo gitum na nkrofo no mo wete wo se da bi na na do ba so na platform mo ben no mo ti me yi gay any lesbian dey afri ho nti wo bia na pese wo be papa na pese wo ji sa gay ni pa maku 15 eh omo no budi Yesu achi no bo yesen no we are 12 we dey try back on it's 15 this for me dangerous so pamo na Peter ni Yesu na nam so dem fiano keke na ye den eyi ne ma fiano keke yes into some for the bit ba say 15 no mo kwa no mo wo kwa na no mo wo kwa no o ma da ne mpataku o ma ba furo odwan o ma no mo de say ade mo de say eya ade yo ya odifo ye beda eya wasi ebebre na abusuafo se de eya enkomo no ekono an ya empisa wo mo ewo eya mrahibedwa fiese say akoda ne eya twema mentwe ewo honom bila ya papa Sam George ne na pamfo etna say ede eba ye say chese yen criminalize LGBTQI wo mo so astande a chese wo mo oppose say yen trashe sa bill no ama dodo na ho ne say ebinom gitum say ampa bill ne de yen trash because ebetitia enkofo fa ho de so ema nkofo entimi nya kwan endi wo mu dwuma se ne se na efata eba ne sanso so de na chese wo mayi ye fa emra enye eye adwuma ebinom so hu ne se da bi ye ne sanso so de na chese wan hwe ya na o mayi etimi ede ohaw dodo na na ede abana se we de ye wadi for wa hayi de enu na chese ye do eye emu asukoti ye koye ye papa eye reverend ho ni ehunu eye humu no se o mayi se ye jige tumwa nsusanso ben na ebenya na ye next topic no ye moving on from there odifo ye hwe ye say o mayi se de enyoma eko ye njintu mumpo na enyoma enko ye se ekoba ne se ye gituma nsusanso ben na ebenya ewo o man no eni nipa ewo o man mu ase ho mam nyamishra mam ka se mi kiro onu de ti aga na ye ntimi nkoso debi enyoma bebre wo man ma ye yesie okay enye etimi ebi mutimi hwe moje nyina egu ade ye enyoma bebre de me ka wata se enti no se ye samba ba legalize gay any lesbian any lesbian no esantumwa na ese mra no kra bone ne ye yesie no se de ye be ye pie o de tu so de magomoria ebe times 100 okay anya se sikasem nkwa na bekofo mu Ghana ye sanke hu se ade ye ne kra nyanti na ama nyoma bebre wo man like o man ti se yetimi di gold eko China na afa gold ne ye akọ China ato na fofofo e bedu China afa eko to chen kra gold chen atu ko mo China na board in say gold kakra kan ye ton come on sa ye make what say enti e so hu se first ne kra say hu se ade a o man ba bia ye ko no ade a ye di kan ye curse that anti say empanifo no bi kura hu no mutimi organize aso for empanifo no mu di kan ko se ba bi bompa ya asira bonifa che mo me say ntimi esi cathedral say be kwa ko bompa ya so asofo bi no kra mbo se cathedral na hu nya omsi ehun nya ebinum se ehun nya ma obi anka de obeka ade e support nya mituma bi obi abegire chira ka se nya bi na se ohun pa bi nipa ne den e free because Bible say ahini emieni ntim nya den enyina o man ba ko ye make what say enti no se obi jamba bi ka so obi ma legalize gay and lesbian o man ma se ohun ba bi nipa ko ni free first na se ohun de o person o man eko and se ohun ba bi o de o man so ye den eko de ti ameka say ne se ohun ti mi fa gay and lesbian e mo man na o expect so man be di yi I just say ye gituma o man ye die ewo from kura o very low na ya ohun de o man na ya ohun say ade a eko so o man anse na babunu be ye yie no na e bia wa fa ba bi ida so ye fraud boy ohun say babunu bi aye ye fresh da one either say papa na ye no aben inherit and I say two or a fraud boy and I say three or the level with something different they make what I say babunu be sorry aka say on my ma sorry say ma ye me businessman ma ye and I say bi am ye school ni na David ebi ni hosa o hokura na no so to say ye di ye ni bu abrofo ne other countries say the city na very less because of say nyoma bi ye ni sumasi ayem o man sometimes I obi ya de osumasi a or dey say bi o ye in on one kasa ne benefit ade ne nya kura na obeka so amenya fast by because onim sa ade a o ye no obu o man for na say o ye o man no ho boni o man no ho boni yes na tete ya boni nketenkete a ye na ya obu ho wonya so twen no enu na ye kan ni na de ma wo man no o twe o man very 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 high because of say enyema bu ho no man ni pada say ni ya o din say bia ade ya mi ye me de bia sebita fresh ma me ga bia o de ne ma me ya na say ni bibi na e bro ni sa ade no o ye no o de go man no fi say de ka ade ya bia ye say de ka mu so man ni pa o tin ye friend mother Ghana o ba
deɛ mɛka wate ase nti sɛ wotena baabi na sɛ wobu ɔma no fi a ɛyɛ mɛka ne sɛ ɛyɛ nipa ɛna ɔmo bebree deɛ mɛka wate ase nti no wogu nipa no ho fi nti ne sɛ nyame pa bɛhyɛ ɔma yɛdi kan discover ɔma ne abrɛ so ɔma ne dada wate ase nti no yɛdi kan to ɔma ne Gold Coast ɛsɛ sika man nti yɛ deɛ na afɛ deɛ ɛsɛ yɛsɛ di na nya nsunsunso wɔ ɔma no ho yo nyame kameka bi aka ɛna ka bi ka ho na yɛ ko bɛsɛ meka sɛ ibi abricos dent na ɔmto di abricos anya sɛnya bɛ mua na wɔ hɔ ne so ne na dent yɛ abricos deɛ meka wate sɛ edi ne da so wɔ hɔ bɛpem ne by Gold Coast ne yɛ yɛfiri nti na kyɛ sɛ yɛya ne yɛ prɛ yɛ brɛ so odifo ɛne ɛyɛ reverend yɛ nyame ehwa mo pa eye na yɛ toa yɛ nsɛm no ɛso na yɛ de yɛn nkɔmɔ no atoa ɛso na kyɛ sɛ abusua sɛ wɔ ya yinim ɔmɛnya yɛ ti mu obi atimi sɔre na nsɛntɛm na kyɛ sɛ obi te wɔn mo kasa ne sɛ obɛ sɛ wontwi bɛnse wanu mogya wanhwe mogya ngo sɛ wanyɛ den kyɛ sɛ bɛnse de wontimi ntwi bi yɛ wɔ mɛmu ne hu ɛyɛ mmɔtɔfo anasɛ nkwala kyɛ sɛ wɔn mo eku wɔn mo ankasa yɔnkonom all because of sika ɛne ka wɔn mo pɛ sɛ wɔn mo ɛdɛm na me no kasa yi ɛde video bi aba bɛtɔ ɛyɛ map no ɛso video nim no wɔhwɛ abrante kyɛ sɛ wɔgyina hɔ nom na ne nsɛm wɔde ɛtu dwa no wɔkyerɛ ma na kyɛ sɛ wɔn deɛ ɛba ne sɛ akonya ba bɛda hɔ ne maame ne papa sɛ wɔn fa wɔn mo nkonkɔgye na ɛno ɛna de ne kwan bie ɛba deɛ sɛ yɛ sɔfo ne ka kyerɛ no sɛ yɛ dunsini ne ka kyerɛ ne sɛ obɛhyia panyi bi ɛna obɛka kyerɛ ne sɛ abrantie mehwɛ wo pa wo yie deɛ wo yi maame firi wa na ɛbɛdi yie yɛ sɛ ɛbra yɛ kena yɛ ahazos we yɛ na ɛsɛ yɛ hu nyankopɔn anim onyam te bia yɛ yi we firi hɔ no mu a wobɛhu ɛyɛ wo yie deɛ wɔn twentwɛn ne nase wobeyi ne maame ana ne papa ede fo no wadi eyeye na ebusuafom ense webeto abonten amadodo na aboto se da bi sese ekwan a emabunu no ede eye sikanya edru no level o mu de edru no eni eye akwakwa koyenya na ebusuafo meyenko ne nkonko hwe video no emfa embra ne ba ya toa enkomo no eso talk out now. You feel use your mom make money. Now, Bobby, be this Bobby speech. I'm dying to Bobby. I feel use my mom part do money. You feel use your mom part do money. Because I will use and do money with pleasure and satisfaction without not even thinking back. So what about if your mom cried and said, please don't use me to make money? Now my verse you can wear in that. You go choke your mama well. And you go die. My bros money. Don't talk about money. Well, they tell this. So if, give me the phone there. I don't say they talk. So if they come say okay, but now you go spend only 3 months. You go enjoy the money only 3 months. I'm happy for that, man, bro. You go stay with that 3 months and die without money. No problem. Okay, what about your papa? You feel kill your papa make money? That's the most simple. I'm not happy pass it. You go happy pass. Say how you go take kill your papa so? Anyway, they tell me that if na mirror I go to next man I go buy and break, give a me job. He go job die now. He go shop die. Money go come back. Now your papa be that too. Now your papa you dey talk about so. You don't give a fuck about your dad. My father give a fuck about me, he would have also work for me now. Well, my father give a fuck about me, he would also work for me. So I don't give a fuck about him. You don't give a fuck about your dad. That was the reason why. And you don't give a fuck about your mom. I don't give a fuck about you feel carry your mom make money as in straight, man, kill your mama. Bro, I'm not going to waste time. Maybe at 30 minutes. Put it all over the world, man. I don't give a fuck. You feel kill your own blood. Boss, I won't think twice, boss. Right now, I won't think twice. Nobody spend this world to me, man, bro. Anybody can go down for now. You come to me. I like you a lot. You feel carry me make money. Boss, I won't think it twice, man, bro. Me? Yeah, sure. I'm sorry that I will do that. But I want to go and settle your family. You settle my family? Sure, yeah, sure. God forbid. Now you go die. Talk out now. You feel use your mom make money. Now Bobby be this Bobby speech. I'm dying to Bobby. I feel use my mom part do money. You feel use your mom part do money. Because I will use and do money with pleasure and satisfaction without not even thinking back. So what about if your mom cried and said, please
don't use me make money. Now my verse you can wear me die. You go choke your mama well. And you go die. My bros money. Don't talk about money. They tell this. So give me the corner. I don't say they talk. So if the call say okay, but now you go spend only 3 months. You go enjoy the money only 3 months. I'm happy for that, man, bro. You go stay with that 3 months and die without money. No problem. Okay, what about your papa? You feel kill your papa make money? That's the most important. That one I go even happy pass. You go happy pass. Say how you go take kill your papa so? Anyway, they tell me that if na mirror I go to can I go buy and bread give am a job. He go job die now. He go shop die. Money go come back. Now your papa be that too. Now your papa you dey talk about so. You don't give a fuck about your dad. My father give a fuck about me, he would have also wait for me now. Eh? Well, my father give a fuck about me, he would also wait for me. So I don't give a fuck about him. You don't give a fuck about your dad. That was the reason why. And you don't give a fuck about your mom. I don't give a fuck about You fit carry your mom make money as in kill your mama. Bro, I'm not going to waste time. Maybe at 30 minutes. Put it all over the world, man. But I don't give a fuck. You fit kill your own blood. Boss, I say I won't take 2 hours, boss. Right now, I won't think twice. Nobody spend this word to me, man, bro. Anybody can go down for now. I like you a lot. You feel carry me to make money. Boss, I won't take it twice, man, bro. Me? Yeah, sure. I'm sorry that I will do that. But I want to go and settle your family. You settle my family. Sure, yeah, sure. God forbid. Now you go die. Yeah? All right.